So guys, tuturuan ko kayo ngayon ang bago naming natuklasan na online games. Panis talaga yung email nyo dito. Kaya tara, laruin na natin. Alin rin. Uy, barog eh. Puli-pulit ah. Gigi. So, mag-email. So kami pala ang bagong streamer. Baka balang araw sisikat din kami. So, yan. So maglaro na tayo. Dito. Diyan ka. Oops. Tatarungin mong laro. Tatarungin mo. Oh, ikaw. Ano. Ako guys. Yari, tublok. Pwede naman isang asa lang. Huwag ikit. Dali. Napakasimple lang laruin ito. Op. So, ako na. My turn. Oops. May rank po ito. Anong rank? Rank match. Uy. Elite. Elite. Oy, pinakakuan man na. Ay, mythic glory kami. Yeah. Siya po mythic glory, ako mythic Sa, 4. sa akin, Grandmaster pa ko. Kala ko, mythic glory ka na. Oops. Sorry po, wala po kaming no internet connection. Panis talaga yung email yun. Ako naman. Suba, asa di mo nila. Ay, sayop na gani na yun. Mukli yun ito no. Oop! Magi. Ko. Uy. Uli mga gilanggaman isa. Nami mga gilanggam. Dinosaur Legend. Pag mawala kayong magawa sa buhay, Simple lang. Maglaro lang kayo niyan. no need internet connection for to. Kaya panis talaga yung email nyo dito. Uy. Oh. Pak. Una-una mo kag-ikit. One trial. To effect fails. Merit. Magaling talaga dito. 1v1 to guys. Yung kasama ko cancer. Hindi naman ako marunong yan. Wow. Oh. Yeah. Yeah. Oh. Abot to na hanto. Wala ron. Magaling to guys, magaling to. See? Galing niya pala. So, uy, may dragon. Paano
The night. Got the night in the night. Wow. Kuya wasag. So naka-grandmaster na po tayo. Yala, yeah. High score ko dong. High score. Yeah. Pila? Ay, dili ay. 800 1,000. 1,000 man din. Ako. Ikaw. Lapas 1,000 ah. Kani yun. Awa. Lapas 1,000 awa.